Mama wakwaba aha eye GCN page so medin ede adwoa searchi and then the kanya wo de ehwe me a mesro na wa subscribe to my channel we allow don sa emia bell ne so we be notification ene sane ni we said betum bia wo be ye atie anase wo be ye bia hwe ewo GCN page ha lawyer Adomako Befi eka NPP communication team members no ho na lawyer ena okase ni sema okenya ne se NDC fo ba bia obefe bia omo asema eda omo ano ne se nanado e the tax Ghana fo nanado sorry a yentu a tax we na there his excellency nanado danko Akufo-Addo e de abebom kura sisi a Ghana fo eye yi levy na eno ena eye lawyer Adomako Befi e chese NDC fo na mo se nanado e the tax Ghana fo no Tamana eye omanpeni dada his excellency John Dramani Mahama eye president na mu refia na moje tax a sekanya wode dokra mutu aso tax Kayayo fo kra omo efi northern region ebedi pa ewo Ashanti region titru pa Ashanti region na omo wono omo kra moje omo tax na omanpeni dada John Dramani Mahama wanka wo fi norfa anka wo behu ukromfo emobo no wantumi ehu omo mobo omutua eniama awia bese na omu nemu asua eniama uwia waje omu tax na nado eye his excellency na danko Akufo-Addo ebayi wa beyi sa tax ni na efiwo a ende Kayofo omu entua tax na yi levy na Ghana fu yentua na nado emfa enye omani ye ni so a NDC fo mo sorry a na propaganda nti mo akasa mo mana Ghana fu ya asume enjo mo nti honorable sorry lawyer Adomako Befi echese NDC fo ye ka enkrofo mo je tax a anka mo kra de nyese nka mo kebi kra because mo pension na mo je tax pa Kayofo kra mo je omo tax na yenti ensama eye lawyer Adomako Befi ede etuja ne tomre bia na sam obi na no kan ye se Ghana for yare refre no se na ya na eha no ananya sa ne tie sente sa pa dia etie fo wiei ya desum mfienum emfienum samre we were not at the crossroads emfienum abusia awiei emfienan na ye mrantie de maba wa ya boy omo ho ka university ebi eye doctors ebi ye nurses ebi ye teacher for penyuma hodo enam so no abie na no ka say ya wiam na kadom penti no na ye ho kire ye no sabre no menua ya nkope enumpe asem ebo a ye de na se so obie na no ka kire ye nse se akadom pa me ti ase ade mwanwa pa ni se ni antikro imu eni esika eniema basa omde ye na me betumire no ma kire ase tietefo ye se opadoma konsumati a ena oburu abirwana na nti omunya aso na omuntie senia ensem no ABC aka biedi kan o se say 11 no 11 oba obetwa mebo ana awie anopa no minya kwantu anamo kakra efa ayifo no so wo mo vendors no so na minia very interesting me trawn chen na maheda me dibia 100 cedis na mde amount me say send ma obi obe send no 100 cedis no ya nteme ni mabusa na wura nipa cho na skano nipa ne se ne saka ya ntene wo si 100 cedis ne nka ho ni mabusa se na oye den e na unu se nka ho so ye sha ase se ye no e na unu se nsem bia na ndisi fo no ka no enye no sa memne da no me ko adokwai eyi na urabafo bi o me MPP fo aminim wo mo eneja baako eje me number nti me ye na awiem ye se me sha na me ka yi 11 no o anabo ye de MPP de no me be wada ba yi 11 de enkie ntwam smati nti na me sha da friend na me se na 11 no anabo me se ye ntwam na me se ye ntwam no 11 susu no ka me pese me send o kakra o nti ene me send o kakra me send in 100 cedis me send in 100 cedis ko na me se ye te o say ya nteme enam se nti wo transfer ma NDC fo na daada me ne ho so se de sitie no eni nti no ensam no se ne AC kon ye chance ye se 11 no me nua ye titie ni ade no kura no da na eda die
na NDC fo suban no ade bua ehiafo enyo mbotan so besum se free SHS omo akagua sikani be na free SHS fa ne ho eye me no mienu a bia yen no yentimi ntususu nduru ba bie ene ye bantimi kopoko na Prempeh College eni nti omo de mre bia ade bia bua ehiafo no emwa wo mo science on pese nipa ye mobo eka fom sere be ye mre bia ne chini ye ne be butu nipa no so no mo di hini wo soro menua de di kan enye odi sen de aboa no pe ene se oda ayiso adwe pense ye ohuja so na no dan kwa kufuado obaye no before the covid no menua taxes ahodo adwo mama edi gu amanfo so no na enya de ketwa eburo edun so ebi any 1% special import levy ebi ni 17.5 VAT on selected import medicines ebi ni 17.5 VAT on financial services ebi any 5% VAT on real estate sales ebi any 17.5 VAT on domestic airline tickets ebi imported duty on the importations of spare parts ebi levies imposed on Kayayo by local authorities ebi excise duty on petroleum ebi public lighting levy from 5% to 2%. Eye makumako dunso na ebrentia. Abaya no ate so e John Dramani mama etrimodin ti no. Kayayo for power for minia. Mo yi mmafa nkwache na metim flu. Metima yi sei. Na bra wani mikakra. Debi enye street microphone enye street say me dey ayi. You machi. You dey disikwam kwa che kwam dia. So minia na omampani akufuado bai no se da bi sa tax ne ade no ekum nipa wo yidun so ni nyina di firi ho de na nwanwa ne se samra no oyi afiri ho no samra na no di free SHS edeba free SHS ni okura no mama the tax we nyina bai e ka kire nse mpokura no ya wiam na kadompi so okay so ya wiam na kadompi wo the tax we nyina no na danko akufuado yi firi ho no enso yi firi ho no wo the free SHS no bai a abua enu achi eye teacher training allowance eye mama twa mu no na tax we nyina wo hono mu achi fo mu che ni ye enso yi firi wo so belu su kra o kan mo so mo nka dan ni adwen se Yankopon ba ba o ko te ya mama kachi en ko sia me ko adwuma na sorry for na ba no ma ba chia na ma kan mu se next week me ba sorry se me hwe na se adwuma mu nya biza me ko sorry mi madwuma biza me nya nkwatena sorry demo nye yesu free emphasis kama hard work Sunday ni sika me nya no wo ti aso demo hunya me nka se me nkwa sorry me sorry ti asori me nya obi adwuma na makwa me ya me adwuma me na mru madwuma enti Sunday ni me kwa metum enti Sunday me fa nkwa sorry me nya wakasi ana makwa sorry ni bi me ni waka me nya madwuma ha me ni waka me nya madwuma kwatena so dem na akotra so dem obi so wo mpaboa no to ati atare no eno na last week na hyew masa mi be peska okroma o eti Ghana to asofo na mugu Ghana no mi brasa ko because enti ameka Ghana e se meka Christopher asem na wo se Christopher e boniaye Christopher e boniaye we are ungrateful to Akufo-Addo we are ungrateful to Nanado government because mi se Christopher me ma kosa woda wo bre wo mansika na asofu we se me mna paibo sofu we na we ye beifo ofie ha woni beifo ofie munya beifo le life mo no mo bra wan kumi ko adem de ma dwe mebo mbra ha wan kumi no me kura me wo anya me na afre me beifo bi ankumi that is my belief. Na to here papa me ma nya kwa sorry free me kura bem e die gira won nkyase asori bia no timi bo ma bra bom bo me ma me ni ma me ya ne da ho asori timi be hwe me ma me one day yansi wo biem tenya me na me ya dwuma den na timi hwe me ma me aka me ma me awu ka me ma me awu enti samo obi se what is your point me brase Ghana fo nyina kwasea me brase mo ne masofo ne mo politician ene mo jimi Ghana fo na mo guwa mo si 11 ti de o mama mra tie ache asem point no na mo tiwo ena 11 no ye dia usofo so to waje correction
wo suffer wo support mama